Shubor nakaslem jong unongsan hima. Uba Gilbert Khongsit ubade President Katur Guide Association of Meghalaya Sora Unit. Ulaong bagajiwan jongki banerap wat yakakentai ke badang ja hadu menta. Kadi bakidan kejingkit klik kum ki guide, bar kejingkit klik kum kesnong, namar kejingi ih ki khubor banabar, bagi kentho yaka sora. Uliat hu banakalyang ka association kanom shimpisa banerap banwat yakanikentai baja, hendai ki kloy banmi banerap kum ki guide, nak benta banmi khmat yakasnong kathau. Ulaong nagani kejingja hasora kan kata ikakam jengok kai hasora namar ki brio ki sngau artatian banwan kai hasora hak bagi donru ki ba phone u laga shangan ni em kejaka banwan kai kumta ulaong bakandan bet ki jingkta nga dari Pak Gilbert Khongsit dari Presiden juga Tour Guide Association of Meghalaya pengabat hukum Vice President juga Sensaburi Presiden juga Sora Unit Batalem hangi piwan ne wai sodong piwan nabtaman. Oh kejingwan jongi hangdi kalong ba kebanyakan kajikat klip pemkikai makawin kada kajikat klip pemkasino bagi iya ka kubuan keleng bidia bang bagi ketro ke Jepang ke seorang tinggi gang ni wan kum mana rap lum kum sembrio kum kanyawa di baca Minta pila wat kena sung sung. minta kadang de kesen banikong ni wan ni Kena ngot kan hon jumpi. na krup di wasan ngot Sangot. kinambar ni dan khatsam balong bala sialum kaki mana tinggi wan tak sangot Beli ki kemana wat nado was kelas sedang beli kan wanita. adu bas sedang namar ba kadai ka toit nilai layo ka pur kol ba jaman nyarap ki pha kador kai ki kelibi kador gai kan sisngi dan kalian dengan presiden dalam ngantip kan bagi mud kan sekam dengan batang kita kador kai demi apa sorat di sebelum tak khatsan spa kan seja marwai jadi nanti itu bapun pada yang ba yang mengiwat kita diberi kebaja kalau diberi kebaja te bakal tingin siwat itu sepanjang kebaibang ya sedang hinang ni napo kador aliang wesodong ni ya terter ni surak pergi kendang riap yang tadi haduk te po la nusteng kudang den Semben endak ya. em dan dak dak sini Mentah wak larang tidak dikenan ban. Lap kesai lap den. oh ya kejingan jongi ni kerman kata hi ban yo ban pelan ni ke bay yo kesai ban lap dia kadi kata hi kejing ban wan khi kita gini jeng ba habis liwat itu diberi nama Jaka pandai besuk do benhia hai kami lagi gai ni suatu ba agan ni ka sinang ka kajing ni bor kejing kaptam ni kan ni polio nomor ba kini keram kejing ba pai ma pai di penya rumah ru dari siro kemliat kini haban long kar haban tek bang haban perai long ka kham supi kan raya ka yang tu keteng long dijaka ke klip sa kitab sani tu kara ba kan thau ki kirat kengki ba kabakam tu sali ka dedu ba kan sinaki ID ro ka gai krang ba ki gai abaki le iwan sini style lo kimio ya ta ka karteng ya ta ka jai ba bikin tip kan bikin sim nang no wan nang no ba ngiru apa ba katum ka asian ni penyak ruti ba di gai sen ba kilali on ni turis di ban ai kan ka dokumen kun ka sign ni kun ka membar kun ta gi kalong ba lese tu gai ujar ni information kidan kita bapur kidan ki kontak Kini ke jingja jo kini ki breu kadon em ke jikta ya katores kadon em ke jing pi na dinambon. ha kemakalong kaman hakini teo padap kabiang dai kemba li kan ka kubuar ha kadang kita kantam ni gitu babut bansa lese kin nutsu ke bansa kidan ku tiba puan rupiah ba tu kalang siap yang mengenwan kalong penar satin ni ginangwan oleh ka tai mau makan kak dia harusnya kelas yang bikin buat kadang bikin kita Yap ne ba jaw de ne ba lop. tang kini kita sedang mah kalau dan jenjal di YouTube kan ya kita benar kalau ada jika tu pada long yo eksak location ba uja nomor harga tu ka klip mat hi bagi ide ada tu sedang kemarewa itu long lalapnya leban kumkan ni kalau beng ke set ke mai bang ya di outside kan beng ke set ke mai ke ba mir ni mla ban ong ban ai komen kan kalau komen Mene pi ong ba piap siu ma bai sia pi tiladak peteng si peteng balik wat ne. Pindang peteng balik ban wat. oh ya kaji ngarap ngaling nyakloi ban jadi wat adu kasian ngakloi ba kum gigai kamtam ni nakan than seorang ni kloi ban khmat kan nakan ta sinong kata ban ta jadi gigai ba nyale ka balai ba nyale budin nyale wat ra lesin nak liang jang gini ki
bawa dulu sih dah kini semkia semua miru na lejangi ang katbala dan kini badang wa ban yarap banginuan ini ang keluar ini jam ni wa baru ini sudah diketup lang nadu kana nongrian nang ta nadu mau jorong Kuno barak pi aja kan. baru kaki bimbang dan kesaungan mentah tiba dia sangat Kom duna ne ko abon ka biang. em ka dang duna nomor ba kaning dang sang dang unius dan beladan di nak sentral tinggal ada nak na santau Resmi liang. kan bana kanika seorang unit pada kita lihat nama kita sang dang unius dan beladan di kawai tu ka kajingklat long ba na kalian jongi long ba kini guide baju pendua ba berbuat tiba kuat ban long guide kuat ban nyelam guide di ban pendat di training di ban terus kamat ban ni asen ni train kat ribun hang ni long guide kin sementara lang tu asen lakia ya kacang Lo kan gigai kemudian lambat kiro. Bon. hai itu tidak lebih sulit di tanah konsti tu gitu guide kiba dan nang tia iru itu bilang ke tanah tu jaka Tu dah makan. balang hanong riat mentang ya lek berpenduar gitu guide hanong riat batun dia dalam asen kerana meraja kini kini kerana beli dia kan buat itu Terus bon mak